Cipale, gledaj. Pa moram malo snimiti i tebe. Gotovo ja sam treba malo... Pazi šta govori. Skloni veš, čekaj, svak veš, stavlja, ti stavljaš tu cipale da se svi. Pozdrav ljudi, kako ste? Šta ima kod vas? Jel kod vas udario posao? Kaže, udarilo džemre u posao. Ja ne bi bio živ ako ne bi nešto, bilo šta znaš šta je? Pogledajte šta sam ovdje pravio, znaš. I evo nekoliko dana, jel ima vremena ja ovdje nešto ovo malo lijepi, malo sad, ali ja želim gore da imam vodu, znate, to mi je cilj, da mi gore voda izviri i da ona dole se slijeva i tako to. Međutim, ima neki 1 metar, hajmo reći, razlike u visini. I pravio sam pumpu, ima kupiti, ja znam da ima kupiti, nema šta nema. Poručio sam ja na temu jednu tu pumpicu, 2, ne znam nija. Ostavi ti to, mojstore. I sad, ja sam nedavno pravio jednu malu pumpicu baš za ovakve stvarčice, ali međutim razlika u visini je nekih 30 cm do 50 maksimalno. I idem reko napraviti jaču i uzim ponovo ovaj motorić. Ja sam to pravio i napravio. Međutim, ponovo ne mogu da ostvarim Evo, sad ćete vidjeti, pokazat ću kako funkcioniše. Ne može, dođe mi negdje napola, znam. I onda sam razmišljao šta ću dalje, a da vam pokažem ovu, da je konektujem ovdje. Imam još jedan problemčić ovdje. Znaš šta je? Ne bi bilo interesantno da ih nema. Onako radi. Neće ona... Znaš šta je kad je hoće, kaže da se ozrači, znaš. Pogledaj sad kako ovo dole spa. Ponovo neće, ima neđe zrak izgleda. Jel ima malo zraka, ako ona ne izbaci zrak, neće da ponovo negdje mi uvlači zrak. Uzeo ovo uže crijevo malo, znaš, kontam da će imati bolji pritisak, jer samo uže crijevo trebalo bi da ima veći pritisak. Međutim, vidi ovo, nekako je mrljavo ovo, brate, ide sa ovim crijevom. Da li je ovo sad zrak? Idem probam isključiti, pa ponovo ne bilo malo. Zna se desiti, kad nekad ugasim, pa upalim ponovo, međutim, slabo. Nije mi evo ko malo je bolji, ali ne može. Ovo mi je stvarno nedovoljno, znaš. I onda sam ja razmišljao dalje šta ću udreku uzeti malo probati sa većim ovim crijevom. Sam i to probao. I kad uzmem ovo crijevo sad deblje, što bi kazao, hajde. Novo mi trebalo grebati. Nemojte se svađati, hej. Kod njeg ne treba čekati da zrak. Hajde, dužina crijeva, ok. Ali onda ovdje neđe dođe ova 2 kamena i to. Ali ništa, odmah smanji gore na količinu vode. I helem ne ide. I onda kad sam vidio ja to da ne ide nikako, onda sam
stao i razmišljao. A imam još jedan ovdje problem, a haj sve ne ide baš, ovdje mi podlizuje ispod ovog kamena, tamo ide iza ove plastične posude i ovdje mi stvara vlagu. Nešto što ću morati riješiti. Haj, ovo sam stavio nekako na prvu i sad konta moram riješiti tu pumpcu da napravim tu cirkulaciju vodi da postoji. I kad to uradim, onda ću dalje nastaviti da to malo da napravim neke dekoracije, da izgleda nešto. Inače, kamen sam dobio, našao sam stvari kamen, mnogo lijep kamen što se meni sviđa, što ima ovih na sebi prirodnog kalcit. To je kalcit i čak on zna davati osjaj na večer kad je na nekom svjetlu, reflektuje svjetlost i zbog toga sam tu. I onda razmišljao sam ja još šta ću, pošto sam to naručio na temu, kako kaže, tu pumpicu, konto, zna kako bi ja to mogao neku pumpu. Naupadne bi pumpa od Versača od auta. Kad mi je to naumpalo, vidjeli ste kad vi prskate i 12 volti je to, međutim i jaka je ona prskavca, znaš. Odmah sam nazvao ovoga prijatelja, da mi rekao nađi jednu tamo normalnu napadu, imali on je pripremio, otišao sam, donio sam. Sad ćemo tu prskavcu probati da vidimo šta se dešava. Jer ja samo kontam onako logički. 12 volti je, jaki je pritisak na njoj. Sad, još me samo muči koliko će ona trošiti struje. Da li će ona moći raditi 24 sata ili to ne. To je opet nešto što je sve. Jer ja sumnjam jedino što, i kad mi dođe ovo na temu, malo sam hoće li moći 1 metar. Pa ćete mi malo pomoći, i koji znate, koji razumijete, tu uzdam se u vas. A da spojimo sad ovu pumpicu od Evo je 12 volti, jednostavno od brisača od automobila. Sad dole ima ova dva izlaza. Ja pitam kako ova dva, kaže ima kaže desna strana, vozač je nazad. Ne znam, nisam se s tim susretao, pa ću da jednostavno da probam. Ovo zaustavi da mi troši struju, džaba oblačno, nema dovoljno. Ja sam ovdje ovih cevčica, ajde ovu ću staviti kao za usice. I slučajno ove cevčice što imam, odgovaraju na ove ovdje, kako da ih nazovem, uglavnom, hajde, konektori su, nije bitno. Jer kod nje ovdje usis, a ovo je dva, znači izlaz. Sad, pošto sam ja ovdje, samo malo pogledaj šta sam ja uradio, vidio, pogledaj ovo. Znači, jer ja nisam gledao šta je se. Evo ga. Pošto sam ja ovdje provuku, pogledajte ovdje, jedno, sam malo da ne buni nas, da ovo sve diskonektujemo ovdje. Kako ću, evo ovako ću. Ovdje ću malo podići da mi se voda ne vraća. I evo cijev, kako mi već kvasi tu. Imamo ovdje ovu plastičnu PHD cijev. Nju sam probacio gore i da kroz nju ja mogu provlačiti ove cijevčice, znaš. Jer ja sad ne znam još uvijek šta će tu biti, kako će biti. Hoće li to funkcionisati, hoće li uspjeti na ovo što sam zamislio ili neću, vidjet ćemo. A nadam se da hoću. Ako ništa, stavit ću 220 volti pumpu, ima da funkcioniše i radi. I sad obrati kao pažnju gore kad šta je mali? Jel ima nešto? Evo je. Ajde, ovo ćemo samo radi probi da vidimo. To je to.
ovdje plus plava, to sam u stvari svejedno, ajde provjerit ću jednu i drugu. Mislim da je svejedno, ne znam. Ne znam treba li nju ozračiti. Mora imati ona u sebe vodu da bi profunkcionisala. Mislim da je to logika i kod nje. A da bi to uradio, moram to naštimat nekako. Haj. Pa vide ljudi dobrog maza, Bog ti dobro. Ne to dirat, bola. Čekaj, a gledaj sad ovo, sad je ona gornja gore toska, ele. Da zamijenim samo ovdje polove na ovoj. Evo sad donja, vidi. Sad je donja. Čekaj, moram još nešto, da nešto ovdje još na... Mali, šta je tu? Nemoj dirat ništa. Gledaj sad kad ga poli, gledaj. Pa nemoj dirat. Samo nemam ovdje dovoljno vode sad. Ne vidiš? Znaš šta, nisam ovdje stavio dole, trebam staviti nešto, bojim se da mi ne začepi crijevo. Vidiš, ovdje mi se savije onaj, vidiš. A, jedno ti majke. Ne velja ovu lik, ne velja ovu. Pogledaj sad. Sad mene zanima, sad ću donijeti onaj da izmerim koliko mi vuče onaj struje baš, da li onaj, jer mislim da su ove pumpe jake, a dobro su zatvorene hermetički što se tiče vode. A ovo sad što meni ovdje dole podlijeva, to će riješiti, to nije onaj neki problem. Međutim, samo me zanima potrošnja njezina, ali pumpa jako dobro radi, dobro napravljena, nema šta. Donijeti onaj, pošto mi kod ovog ne radi onaj ampermetar. Sad ćemo da vidimo
Šta? Pa da. 1,7, znači 1720 miliampera. Toga sam se i bojao, znači mnogo. Mnogo mi je to, jer sve preko 1 amper je mnogo na struji. Da li postoji neki način? Ne znam. Čak sam ja razmišljao da stavim one dvije svoje pumpice, znaš, imam jednu što napravi, da jedna baca tu, a sljedeća gore ona. I to bi moglo, međutim, opet nije to to, ne. Tako da, ništa. Uglavnom, evo ovo mi malo i troši mi vodu, pošto je sve suho bilo, i kako sam mi ljepilo i to, tako da je malo i žedan materijal, kompletno. Onda plus ovdje dole što mi ovo rasipa, ali eto. Ništa, uglavnom to je to, pa napišite ako imate i vi neku ideju, komentar tam, kako bi to bilo najjednostavnije riješiti ovo. Da funkcioniše, znači 1 metar otprilike visine, evo vidimo ovdje recimo 20 centi, 1, 2, 3, 4 bloka, to je negdje 80, ali hajmo reći 1 metar da je. Da li ima neka pumpica druga, da li će ovo funkcionisati, šta bi mogao uraditi sa ovom pumpom da vuče manje struje, da li uopšte postoji, ne znam. Javite ako mi se ideja neka naumpadne. Pozdrav. To je Čupe, a pogledaj ovaj mali, on nju ovdje dišeli da bi on nju napao, znaš, a on nije svjestan, orova mace ne trpi nikog, znaš, i on nju hoće da napadne, i ona ga još nije zapazila. Da baš vidimo će li ga napast. Aj, ne smiješ, pa ne smiješ, normalno da ne smiješ, ja. Čupara, čupara, uđi Čupe, Čupica.